Pre izvesnog vremena, ekipa East Post Online imala je prilike da poseti zanimljivu galeriju imerzivne umetnosti koja se nalazi u srcu Dubaija, u najvećem tržnom centru na svetu. Galerija Infinity de Lumière, smeštena na drugom spratu Dubai Mola preko puta robne kuće Lafayette, na svom repertoaru trenutno ima 3 dnevne i 1 večernju predstavu, pa tako posetioci mogu uroniti u Van Gogovo stvaralaštvo, japansku poetiku i uživati u metafizičkoj koncepciji Thomasa Vanza tokom dana, dok se uveče mogu prepustiti putovanju ka destinaciji Kosmos. Prema rečima predstavnika galerije, predstave se menjaju na svakih 10 meseci, a cena ulaznice za bilo koji termin iznosi 125 dirhama. Za osobe sa invaliditetom ulaz je besplatan, dok je za njihove pratioce cena karte snižena za 50%.